Buri mwaka mu district ya Kasese omugyera gwa Mubuku kugukwijura abantu bagira kweyarikirira amurundi ogu omugyera ogu obwa hati gwijwire kandi amaizi nigashyarara buri hamwe otiireho n'omuzaafamu hamwe n'emisiri y'abantu egiri kweyarikiriza abatuura b'ebyaro nka Nyabubaare n'ebindi omu gomborra ya Karusandara emwe ahari ezo eziri kushangwa omu myegyego y'omugyera ogu. Orikiriza Geoffrey omutuura w'ekyaro kya Nyabubaare oine itaka haihi n'omugyera ogu nagira ngu itaka rye ryona obwa hati rishuura amaizi ahabw'omugyera gwa Mubuku kwijura. Excavator egahindura egagarura omwanya gwago mugabe nigaraba kare otherwise abantu bampa bari abuganga nigaratete bwo kugira ngo eshayo nagagizire ngaza kutwara ibintu byabo na village nkishatu zona zikwato ziho gari kuriyo ekigoro nkiri kuri akigana go muhanda gwago ujone keje misiri y'abantu uje famu gagitera gagimaro gamazire kugimaraho n'emisiri yagenda akabicori kabeji n'ebindi n'enyanya byona byagenda. Tung Alice omutuura w'ekyaro nikyo kimwe ekya Nyabubaare nagira ngu amaizi bwa nyuma y'okwijura gagatwara enju ye nikwo kwirukangirira omu bamurirwana kwisyana hati obwatungiraho kupandisa kutuura. Nari amazi amasara kiri cyuma bose amabitwara samba kusya amaenda bimbe y'amaenda bineri bitakuri by'amaenda n'enyumba y'amaenda enyumba mune ebindu binene senyisa bana sya amaenda sebukuri sya amaenda na kabado sya amaenda n'amasense n'musene nkungana kiri kimene kese uwo mutaka namanza ngo kwezinganayo naresa hano ngani umarenti ngani muherenti. We Imerida Mahoro nagira ngo borekerere kuterwa enjara Rwandanda abokuba ebihingwa byona bicyokerezibwe abo mu ijurano gw'amizi. Amizi gatutire ebyo kurya byagenda abantu batwarwa amajore de gona hine amaju ana gona gatwirwe gakatwarwa bagarugamu bagenda na hati yani bararo mu kibiro tibakatungire nanju eyo kuraramo sofani tushaba gavumenti etuyambe. Kamara Samuel chairman w'egombora ya Karusandara naenda government kwimukiramu ekakwatiraho abatuura ab'ekyanga eki abokuba okwijura kw'omugyera gwa Mubuku kurabanisemu emiturire y'abantu kandi obwa hati niheetagwa okugaruka kutimba bakatereezaho amaizi g'omugyera ogu gahikire kuba nigaraba. Bati nitubasaba kutwongera kutuyamba for example tukureraho nokugira ngu amaizi gano bakakuresinga kuruga kuri ahari ebicoori kuri kwija mpaka hano tutakwenda kusaba tuteke hamagezi kuona kegombora na sasa children amizi agari kuni bagari kuza kuja kuora hano zini zonka hika kisatu zomuntu kuruga kuri kwandikira kuri okwenda kutubya amaizi g'omugyera ogu kwijura gakagaruka omuhanda gwago ab'ekigombe ekitari kya gavumenti ekya Save the Children Uganda kikwataniise n'abebembezi ba Kasese district batandikireho ehurru y'okubyara emigano aha myegyeko y'omugyera gwa Mubuku. Tom Ndianabo ono manager mu Save the Children agira ngu ekikija kuheraho mu kutubya aha kutwarwa kw'itaka amaizi gijura omu mugyera gwa Mubuku. So tinkwenda kugaruka kuno kandi emiliyoni 6 ekafwera bayiraba nimbasaba mugirinde abokuba ni obumuragirina nimuba nimwerinda obumezi bwanyu hano hariho ekijweri ekagenda n'amaizi na sazinu baliyo ni babyamiwa neighbor. Mustafa Chikusa chairman w'akakiiko k'ebigwerezi kiti the District Disaster Management Committee nagira ngu biine enteekateeka y'okutimba bakiha omushenyi omugyera gwa Mubuku kwenda kugira ngu amaizi gatungye garaba ahikire kutari kusyarara buri hamwe. Olusi lwe Mubuku n'engoko syabire bya bitsibu omwongerera abandu olusi ukokongera kwa maitse w'ekesisiel neryo akatalibaniza ya kandi kikatwita isibawa amani owe excavator erirusubywa mwamosya eki kikaleke nabirekera kwa buli partner erituwaticha hati olusi lwe Karusandara olusi olwe Mubuku n'olw'engoko Karusandara ire flat kusa hati nainda batuura nabo bakuru gwabo kandi omuri eki bareberera emiti ebyire kwenda kugira ngu nyensya ekarindwa gye emyegyego y'omugyera ogu. Kwa mutima kyekikalekitwa batu tibahati anabataka balekerya bakalema nabi balemendeke n'emiti eyo Save the Children bamatwererya esya bambu n'eyindi emiti tukendaherayo.
nikutururuka kiraye bakalema ibaiko ku maets iba fuirira mu round up. Abantu batari bamwe na bamwe abebembezi gavumenti n'ebitongore bitari bya gavumenti yeterine hamwe umuhoro yo kureba ngo habaho cyakorwa kumaraho ikizibu cyo kushishwa kw'ebintu by'abantu amizgo mujira gwa Mubuku gaheza kwijura. Amakuru aga gashakwa Mate Isaac muri Kasese.